good morning. Say good morning. Good morning. Good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Uy, laki-laki na ng mukha ko. Kumusta po kayong lahat? Kami ni Ana okay naman, tsaka si Ruth. Nag-ready na po si Ruth and si Ana din kumakain. We have a doctor's appointment para kay Ana. Para i-check yung kanyang likod kasi may parang siyang milya, pero hindi ako sure kung milya siya. Lumalaki kasi siya, so sabi ko, ipatingin na namin. Just to be sure lang ba? O second? Yeah. Yeah, okay. 2 weeks na po kaming nakabalik, pero hindi ako makapag-vlog kasi may ginagawa dito sa amin. Tingnan nyo. Ayan, hindi pa po tapos ito. So, hindi kami makagalaw-galaw ng masyado. Ayan, oh. Ayan. Hanggang doon yan. So, yung mga gamit namin andun. Yung mga pang, na gamit andito. So, diba? Hindi ako makapag-video. Pero, yung gumagawa kasi nito, friend ni Ruth. So, sabi niya, baka Friday daw. Babalik yata siya dito mamaya. Tapos kapon, andito din. Baka Friday daw matapos na. So, I hope so. Para makagalaw-galaw na kami. Yung kung napansin nyo to dati, wala tong door. Ano to siya, curtain lang yan. Pero nag-decide si Ruth na lagyan ng door kasi nga winter na, no. Tapos I noticed na pag may mga tao dito sa baba, hindi na masyado naririnig doon sa taas. So, mas okay na din, no. Mas may privacy ba? Kasi may mga bisita din or may mga pumupunta dito and ito pa naman sila pag nagchichika. Gabi yung mga boses ba? Ang lalaki-laki ng boses. Time check, it's already 7:30. Yung aming appointment is in 45 minutes. So, we should be ready by then. Balik Netherlands na po talaga tayo. Balik sa lamig. Medyo isa din sa rason kung bakit hindi ako masyadong motivated mag-video kasi homesick pa din ako ba. Parang nanginibago ako dito. Yung sa bahay namin. Sa mga, kindat-kindat pa itong nalalaman tong batang to. What? It's skippable. You did this. What did you do? Naninibago ako and medyo malungkot. Nasanay kami sa 2 months ba na masaya dun sa amin. Yung mga kalaro niya na, yung mga pinsan niya na nakakamiss. Tapos chika namin ng mama ko. But anyway, andito na tayo. Balik na tayo sa realidad ng buhay namin dito. Anyways, alis na kami. Maya-maya lang, no? Ana? Ja? Ja, maar we doen filmen. Yeah. Anna, where are you going? Yeah, to the doctor because waarom gaan we naar de dokter? For your back, Ja, voor jouw rug aan, hè? voor jouw rug. Yeah. Kinakalma niya yung sarili niya pero actually natatakot yan. You like autumn, Anna? The color is nice. Malapit na po kami sa sa House Arts or sa GP. Dito na tayo yung House Arts. Diyan tayo papunta. A few moments later. What? We're waiting for the bus. We're waiting for the bus. Mama, I want to wait for the bus. Yeah, we have to go further, love. The bus is not yet here. Ayan, we're done. Okay naman daw, wala namang problema. But yeah, ang lamig. We wait for the bus. Oh, you wait for the bus there, oh, not here. You have to go further. Gabi guys, ang lamig. Ayan, oh, fog. Iba siya, mas bright sa sa camera pero
Actually, ano, yung doon sa unahan, halos di mo makita. Ayan na yung aming bus stop. Dito na kami. Ay, grabe guys. Ang alam mo, lamig-lamig. Are you okay? Yan, kinakanta na lang niya. Ayaw sige, uy. I'm singing. I'm singing. I'm singing. Okay, just stay on this side. Yes. Das ist der Bus, kijk. Das ist ons bus. Ja. Bus ko. Gusto niya siya yung mag-press ng button para mag-stop kami. Ano, nilalamig na si madam. Yung bata, nilalamig na siya. Sabi niya, sabi ko No, you have to go first, love. It's not safe, huh? If there's an auto and I can see easily. Was it lurked by the doctor? Yeah. Just this. Yeah. Unsa ni, uy. Unsa ni, uy. Hello. One eternity later. Yeah, that's easy. Leto pa. Mama kijken. Hi! Wauw, wat zeg je, meisje? Wat zeg je? Ja, heel goed, heel goed. Komt ie, hè? Oké. Kijk, zo doe je dat. Jullie thuis, hoor. Oké. Look, love, look. 1, 2, 3. Wow! Zijn ze geslaagd? Net niet. Nog 1 keertje dan? Nog een keer. Lekker. Blazen! Wow! Die was goed. Die was heel goed. Top gedaan. Mogen jullie weer gaan zitten? Toppers. Nou. Dit moet goed komen. Zijn we er klaar voor? Zeker. Oké. Hallo kinderen en grote mensen. Welkom bij het grote Sinterklaasfeest. Die Sinterklaas, hij komt eraan. Helemaal uit Spanje. Met stilgeraas. Die Sinterklaas en zijn bierenbaas. Volgens mij zijn ze allemaal klaar. Heel fijn. Helemaal goed, hè? Zeker weten. Zo, ja, dat is genoteerd. Kijk, en wat dacht je van papa's, mama's, opa's en oma's? Oma's chapel. Waarom is dat nog nodig? Ja, die mogen toch ook komen? Want zo lang zal ze leven nooit. En nu, snel mee, opruimen, of opruimen, de zaak van Sieren. Een feestie vandaag. Ja, goed zo. Een feestie, een feestie, een feestie. Voor Sint doen we dat erg graag. Uitspreken. Oh, nou ja, jouw wens zei nou niet dat je zegt spectaculair. Laatst wenste je op het feestje van Max. Met die gouden fluit, leven niet de Polonaise. Dat zingen we zo luid. Leven niet de Polonaise. Dat zingen we zo luid. Kom maar, kom maar. Een feest in Holland, dat is waar. Met die gouden fluit, leven niet de Polonaise. Dat zingen we zo luid.
Ja, meneer Lambert. Ja, nou heeft Fluiteltuitel heeft die doos met uitnodiging. Heel goed, hè? Die zou die naar de Bruna brengen. Nog bij de Bruna. Heb ik Nou, idee. meneer Lambert, dat is geen probleem. Want wij hebben hier... Hello, tapos na po ang show and nasa labas na kami. Na si Ana tsaka si Ruth sa rides na. Yan sila oh. Ayan. Daming kids. Nakakatuwa itong activity na to. Bili tayo ng ano lang, volleyball. Hindi siya takot. Ayan. A few moments later. Andun na si Ana sa lolo't lola niya. Kami ni Ruth dito kami sa city. Bili kami ng Bosca Ball, chocolate ball kasi nga puntahan namin si Dayan bukas. Tapos magdala kami nung ng chocolate ball kasi last time nagustuhan niya nung pumunta siya dito sa Dinbos. So dalhan namin sila. Papanood nyo yung video kasama si Dayan at si Mary Ann. Ayan o, may line na doon o, haba na yung line. Brrrr, ang lamig. The next day. Okay na kayo may dayo eh. Pag-uwi diha dayo. Fried rice. Curry. Among chef. Munggos. Munggos? Kalbasa? Oh, kalbasa de. Wrong number. And lechon. Rice. Di ko nang di pa crunching ko ano. Tudloan ko ni mo sa pagkimog lechon. Tudloan niya ko ni mo sa pagkimog lechon. Lechon is like better na Pilipino. Chika rin siya dahil sa Pilipina na itong nagkuhan ba? Paksiw, paksiw. Salami, ano dahi, uy. Pila na ka kilo dahi? Duha ko nga. Buko manggod. Bitaw na. Dako nga gay na bingay maigo din. Ako maguday ang kanang ang paghigot ba kanang ikaw ang usa maghimo. Mamatay siya ni. Crunching ko at ni wa pa na rest. Rest man na siya mga rest lang ang paksiw. Lami kay naong eh. Naong lang. Kita mo kasi mong vlogs. Katong nagluto kag inani. Bitaw. Patong-patong ako. Oh my God. Sagdi lang na siya dahil. Nga na manasi. Kira na saki dahil. Kira na saki dahil. Nilibog si Saki dahil. Ana, ni kapot man ka ha. Aling kay Dahil kaskat. magkuantag tuyo. Oh, ikaw dahil. Wala lang ikong pinakulat. Okay ra. Nga, maski walay sauce dahil kalamian. Sa naman niya eh. Naglaway na ko. Naray tabi ni Soya mo eh.
Naglaway ko dahil. Naglaway na ko. Uy, my God. Ambot lang dahil. Ni matog ni sa sakyanan. Oh my God. Nangunaw di ako nga. Okay na na. Sige, di ka manghunaw dahil. Okay na na dahil. Mumeltra na sa kuan. Mumeltra na sa panit. Nangunaw tawi kay. Ikaw din na magluto sa video mo kunaw. Okay. Goodness. Dali na dahil, pangaon na mo dahil kay ka nasisaki. Di mo siya makaog ka ng bugnaw. Grabe ako sa dang adobo manok. Ah, buhay ka na. Kaya nagpadubo na ko sa lami kaya ang adobo. Buang. Kay si Ruth ba, di man kayo nga ubagon. So ako siya ipato. Dahil lamig ka na. Sure ka? Pagay katilaw. Ang kao na ganit ko. My God, ka-crispy na. Ito nila yan. Hindi na masarap yung cake ko, Day. Bakit? Kasi ang tagal ko na hindi nakapag-bake. Day, oh my God. Dito na naman tayo sa ano, Day. Hindi yan masarap, Day. Hindi ako sure, Day. Lahat ng pagkain niya, Day. Hindi siya sure, Day. Ako din, Day. Mag-pick up Oo, ako na, syempre. Day. Lahat. Magkano ang size nito? Mga Gis lang. 10 pesos. Sige na, magkuha mo. Kain ako mamaya yan, Day. Dito kami kila Dayan. Anibong kami. Ayan, oh. Kanina pa kami dito. plato ninyo, Day. May lechon pa yan, oh. Ay, leche plan. Tapos lechon flan. Kaon ko yung lechon flan, Day. Ikaw, hindi kong kaon. Ito yung mga ano, oh, mga Dutch na bana. Day, dyan ka, Day. Masarap na yan, leche plan, Day. Mga anak namin. Francisca! Hi, Francisca! Hi! Kapwiti, anak Day. Yan, busy si Dayan. Day, magkuha ko. Anak ko. Hi! Ayan na. Oh, cake is life.